Lutlep chunga graduate piang sual rap thak tak mai nia aluhi anhung lama athlep lanop mai ni kumsom thum pasari mi Claudia Vera di Oliveira hi apian tira aluhi anhung zang athlep la chubaga ake chu apiang sual na salea akut po man tlak lo deuh tho ni bok doctor te pei chon reya tam man ring lawa masa Claudia Monte Santo Brazil om hi piang sual na sale ma se maktak main a graduate theitlata accountant hani ta hial ani wantlang ma thu soi thiam takani bok Claudia chuan no pangkani lai tangin na ka thok lenga midang rin chana ke thluan ringa chu ka du bik lo ni TV on dan cell phone pick up dan radio on dan internet man dan chu keima ka zirve kani ati ni Claudia chuan pen sa in chu chuan phone a meta computer mouse po a muin a thununa phaikok abi ka siam bunin akal son thaini atumru na le thorim na wangli lewin accountant chu State University of Feira di Santana tangin ani theitani apian lima Dr. Ten Anu Maria Josin hena adam chok thelo wangtin an soya Maria Josi chuan miten naute chu athinghal mai thuayang achan chu apianga tangin athor tha thelo ni anti tin soibok kumriat ani in Claudia chuan akhu mangin kala zira achung de chuan atana ol sam theinan chuat an siam rem vekani akhum plakle lai tepo anti niam sak vek bok anu hena school kala dila ti chuan school chu akal tani Dr. Ten anan na hi congenital arthrodeposis in an soi Claudia chuan Feira di Santana University ate thu a soi towa professional le international public speaker kani tin khovel mun sang ringin thu soi tura somna kadong bokani tin ama Claudia chuan a soi ani pian solna rap thlak Sen Mumtaz hi nanamak takin atlak buka wangin alu akut le kete asor bok thluap maya ti damdan tur zongin wakvel tak thin ma se adam doi om ngang si lo ni Sen Mumtaz hi kumsom ni panhi mi ania he ananamak tak hi protea syndrome in a thlen ania hei hian atak sabung then khat ati thang lian wak mai ni tuna chon Lahore dai fem Pakistana om mania anan hi akhir leya medical problem danglam tam tak record zinga pakhat chu ani ve hial ome Senan dang si protea syndrome hi elephant man anti mai Joseph Merrick po khana veya atak sa awoi per pur mai ni kha sen chon atak sa cheta vek mai hi pathian thin urna achunga tlani in aring ve tlatani mase thian tha le chungkha te chuan an ngai hiam ho lova tharau sang takin an en ve tlat thungani an veng te pon zain friend tia soin ati tamna mu chho be sein adu zong no pui nei thenge turin an be seini apian tira tangin afu ke than dan achiang kuang lova aril ru le thuak chuan mi pa nga ya ang vek thung ni tun ma chuan kholaya chu chang te hian mi rap le tri ani thina mase tuna chon mi ten thian anga komin an be ve thina ama sein tan po tun ma lama in khovel hun man chu azia ve de ngei na rinom Pendol pol le han len se velian rilru ayang thol pa kan limpa ve thin reng ani taksapi Roni le Doni Gailon Roni le Doni te hi khovel taksapi zinga upaber an hialarin ania ankum somruk pathum na birthday an lom to ni taksapi damlaya upato tak an ni angin an birthday po ngai lut ani hle to a Jim Gailon an birthday tan Florida a shuai hialani kha Frisel thatak an ni ve tlat maya Roni le Doni te hi an kong le mai ha inzoma ut pali le ke pali an neya pumpui le lung an nei sang ve ve bokani mase ser le mongero anin trom thunga chu Donian a control zokani alo pian na mun chu Dayton Ohio ani in October sanga zakwa somnga pakhat khan an lo pianga masakum ni chung hospital a enkol ania achan chu Dr. Ten engtia zai phel tur nge ni ang ti hriat an tum wangani mase expert in an thi pha thei dona anrina wangin andule pan shila khati ani na anga enkola zailo chu anti thluta ni kumli le kan in chung ko dana sumlak lu tumin carnival side shows
USA nei a te an tel thina Central America le South America a sarkar sang-sanga an tel na sa thin em bokani school ang kalve po chu zirtu tu ten an lo du vak lawa a chan ber po zilai ten an en du thin lutuka zilai an ngai sak thelo pha ni na lang chuwangin Central America le South America a sarkar sa tel turin an let le a kumsang kha zakwa somko pakhata kumsom thum pa komini an sola Beaver Creek lama an pheida ni kumsang ni soma nanna chikhar wangin roni chuwa pa thisen na kanga an risel na alo chetran ta ni tarsa no sen piang an far kan ni mi lano sen tak chu avuna songin atar mel ema andule pa te zon du lovin an hu chon ta ni enau sen ming po la pho lo hi apuin bong nu te in a engkol ta top maya thirfian te in bong nu te chu atul ve ta thina sarkar ni nuwa hospitala kalnaman anei thei ta ka chuan Maharashtra Western India chu apan pui ve ta ni anu ina pai atanga thlasari na pianga gram zariat lek ani doctor te chuan hetia Peter ang taka asong le hi intrauterine growth retardation wangle chromosomal abnormality then khan wang ni thein an soi anu kumsom ni pangami mamata dodi chuan afanuk mel maklutuk churapin hospitala po atlo du mi lo bokani apa ajay dodi po hi kumsom ni panga vel bokania ani po chuan afa no sensu ara playa adu big der lo ni ti chuan an fanu chu an hu chon ani ta der mai ni chu maseno sen pu manga ina khat kumsom ngami pu dilip dodi chuan no sensu Mumbai hospital a shuaya elai muni an khuatanga kilometer za som thum pariat vela hla ani katunu athon liu ve en kolna min pek sak wangin hospital chunga hian kalom leya anule paten an hu chon tamai hian hinlung a khoi tak zeta ka thei angin anuna chan turin ka en ko zelang ti in apu Mr. Dodi chuan a soi Dodi hi kunhathok mai ani veya afa pate pani hian afanu kum thummi payal anga note du omle risel tak nei an be se lain rap thlak tak alo lang da sia hin rekin an tlan santani kamonu rai lai hian ka fapa chuan kan khuwa primary health center a regular takin a check up tir zi a mase doctor ten thil chiang lo om thu la an soinga hek lo ti in puto dian a soi bokani note lo pian chuan a mel le landan makta ka wangin kan thong leya kan khuwa chuan an shedar ngal thuaya mit nge en turin an local sup to mai ni an han mu za chuan rap takin an kir le wang zel thina tuman an tek tu lawa an ta kai ve han hlau tak zet ani maseno te thil ti solwang ani bik lo ti ka ria tison ka en kol tani ka be se nei chu dam thai nun pa ngai nei se ti hi ni anu le pa te po note boy pui turin ka thlem le anga chutan la du lo ni cheu chuan e ma nge in ka en kolang a thiam lo ni lova an na wang mai hian kan hu chon don lo tin dodi chona soibok wadi hospital Mumbai chuan a enkol man tum sak an rem ti hlau maya a enkol na man hi cheng noi nga vel ni tura ngai ania Mr. Dodi omna tur po an ruam man sak bokani hospital CEO Dr. Mini chuan helai ron thlen pui khan tui atla samin aro hleya a in tlemin tlai deuh phaise chu hi na hial thleng nge yang mase enkol na angei leya ma ason khop mai test result a chu huna luang taka enkol chung zom zel kan be sei ni tunari chuan a UGR wang ni na lang mase laboratory result kim chang hriat ani ma chu anana dik tak kan la soi thelo ni heino te hi hospital a rei tak kan kol hangai ri don ani ati etang nunglam hoi hilmak tak zong ani hi Chinese mi wang fangi ke pha hoi zong hi adik lo tlat mai malam hoi tur kha nunglam hoi zong in aum le tlat peka hilmak le boi thlak tak chu ni mase heti chung hian chaktaka atlan thei tho thu ama wang fang hian a soi thung mi pa ngai ang thowa nun mang vein rolban lauti atu bik lova chu thu mi te soi thin chu apom du ho lo thung ani Chinese mi wang fang hi chongking China om mania atir chuan doctor ten ake hoi zong dik lo wang hian pa ngai le ol sam taka akal thei lo an hlau hleya mase henu kum som thung mi wetasian rolban lawanga en le cheibol adu mi lo ni ka thian ti ain ka tlan sak zoka
mi pa ngai ang thowa na thokin regular job kanaya family restaurant a waitress kani hati rol ban lo tiam min soina san tur ombik lo tin uang hian a soini fapa nei boka a fapa chu ake apa ngai vek thungani